futhi ke sikubingelele ke mbukeli nomlaleli ngasekhaya esekhona ke la endaweni ke yaseZanzibar manje sinaye ke uSomkhanda ngoba sebehambile babhekana nezindawo buke nalawo amanzi la avuza khona phinda futhi kwakhona lapho bahambelayo futhi kwakhona abazoba khona ke izifo ke thize Somkhanda angithiwe vele nginikeza wena. Ngiyabonga kakhulu emsakazi kuyintokozo enhle kakhulu thina njengabantu beANC ukuba phakathi nabantu simenyiwe ibranch la Ward 22 uLonde sub region bane program ye cleaning campaign ama program amabili amathathu actually. The first program is a cleaning campaign, the second one was ukufixwa kwamanzi avuzayo lapho ndini la Ward 22 esithathu bekudibana neveterans swenze wonke bengingxenye yale yokuqala yokuqoqwa kwezibi. Into umuntu afuna ukuemphasize nje ukuthi kwi program yethu mhlambe going forward soke sikhombisa abantu ukuthi sifica zinjani italati sishiye zinjani njenge-ANC sifica izinsiza kusebenza zabantu isesimene esinjani sishiye zinjani njenge-ANC particular lakho la bekuvuza khona amanzi ukuthiwa sekuyiminyaka emithathu evuza kodwa abantu basondini bavota banohulumeni abawuvotelayo ngoba lento yokuvuza kwamanzi affecta even uhulumeni ngokwe-budget because uma ngabe kunamanzi waphampayo usuku nosuku waphampa usuku nosuku echitheka phansi engafiki kubantu futhi kunesimo esinzima kubantu bakithi okufanele bethola amanzi abawatholi kunamanzi swaphampela phansi emhlabathini but initiative ethathwe ibranch ukuthi beziqashele bona ngokwabo uplumber besithengele material yokuthi bolungisa leyo ndawo sikujabulele kakhulu but okungihlaba umxhole kakhulu ngibuya lapha kwaMkholo ku-former sihlalo webranch ye-African National Congress lapho Ward 22 semukela lezi mhlophe wasichazela kodwa kuma inkinga i-ANC yakhola ukuthi kufazi izilungise nala khona bengaqondi khona ukuthi kwenzakala nezweni khumbula phela i-ANC government of provincial unity iphinde bekukhulumeni ka national unity sichaze zonke lezo zinto nosihlalo usihlalo happy kakhulu sasesidlulisela lesipho kuyena sijabule kakhulu ukuba kule ndawo siyafisa ukuthi amanye ama-branch engathi angayithatha uhlobo lwe program i-program le ibizwa ke litsima ku-African National Congress la khona sisuke siya khona kubantu siyolekelela la khona abantu khona bengakhona ukuzilekelela khona kakhulukazi ezinye izinto esuke sizenze akhona basuke bengakhona abantu bakuthi ukuzenza suke sisesimeni sokuthi siyiveze obala ukuthi akulungile ukuhlala endaweni engekho clean akulungile ukuhlala endaweni engaphephile kodwa namhlanje sizoklina la siqinisekise ukuthi abantu bakithi basibonile siklina basijabulele futhi nabo kakhulu abanye besixoxa nabo ukuthi ngoba siklina namhlanje nabantwana besiba address ukuthi basiklina namhlanje ungaphindi uchithe ilokhuzane into udoti la but into engiyithole enginakile la ukuthi ama dustbin akhona kodwa ngathi iprogram kamasipala ayikho yokuthi kubuthe lo doti ukuze uyofakwa lapha but iprogram yokubutha kwezibe yibonke ikhona kodwa akekho umuntu oyimonitayo futhi sinenkinga ke lapha e-consequence management in the side of uLundi but njenge-ANC so challenge umasipala wasoLundi ukuthi they must do something ngento yokuthuthwa kwezibi kule ndawo. Ekuzwa kahle mhlawumbe asiphethe ngokuthi umama esiwa kuyena oncelile ukuthi uyafisa ukuthi ke nisondele njengo-ANC ngoba bathe uqhela futhi nawaphinda futhi wamphindwa kuloko mhlawumbe siyabona ukuthi yabona-ANC akhona mhlawumbe ukuthi ekhule mawala ikuphi nizokwenza mhlawumbe ukuncenga abalolonto into okufuna siyiqinisekise kakhulu ukukhula kwe-ANC i-ANC ngokwesimo sakusebenza kwayo ibasebenzela abantu kodwa i-ANC ihamba izithola abantu engathi abangama leaders abaqala ukuba ngamavili okokuqala ukuyodila nezistructures ze-ANC uqobo lwazo zibe sesimeni sokwi-program ye-renewal into soqinisekisa kakhulu ukuthi siqikelela ukuthi sihabilisa ama-leaders ama-branch e-ANC akwazi ukubaluleka kuhlala eduze kwabantu emva kwalokho saba nabaholi abaqondayo ukuthi abantu balindeleni ne-ANC lindeleni kuyona i-ANC izokhula kakhulu isikhalo sikamase ukuthi kufanele sisondele kubantu isikhalo esisithathile ezinye zezikhalo esiyitholayo uma ngabe sihamba njenge-ANC ukuthi ngathi abaholi be-ANC sebaqhelelana kakhulu nabantu kanti kuwusiko le-ANC ukuhlala kuduze kwabantu ngoba i-ANC leader ye-society so qinisekisa ukuthi siyalibika lolu daba nasemazingeni e-region ofisini kaNobhala ukuthi masifika la khona siya khona egroundini bayakhala abantu ngesimo sokuthi ngathi asisondele kakhulu kubona kodwa soqinisekisa ukuthi siyasonda kubona ngokuhabisa nokuqondisa laba abalida ama-branch e-ANC ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi bebe seduze nabantu. Kuzwakala kakhulu Somkhanda kuyintokozo ukuthi sibe nayo sathemba ukuthi sizophinda futhi sibe nalesikhathi singakhona sizobonana mfowethu ngibongele kakhulu ithuba. Siyabonga.